Poining ko kasunod kay isa kayo ritungata o lukayang way pakon and Pohnpei nan huyakupur toror kapayuwat ranwat niyat sulay isak limaw paran kaunor yakit riyasak payo o ranwat wiyaran kayo dan huyat kupur toror kapayuwat muna tayo ban katlay men pagkatayan katta men pagkatayan katta men pagkawan baronat karan kakulian tayo tiyo lolo Trail kupureu panay papatuan sa karta. Nisansat. Pohnpei samat kot labalap. Rekerket nan molar. Ikating kay karong kit. Sabulmat senator kan. Seu panay pang kupurar. Persengkakan dola o katsi rekan mepansansat. Painir makatin sabulman ke manaman. Niyan surat kupureta mekot akan puita. Maing samat kot labalap patuan ulian kitiyo sa karayo kating kupureto sa mga saraw kuang kakan kat normal o kalwa kit kusong korresang kakan puitan ituan kupurar ayamet mi patuan sa karakita ililang kapain sa bayoro si Israel Kailangan on baronet kar, kailangan ng senator ko. Try kagaya katla mo trial. O iban po na siya, Chief Clerk, o roll call. Senator Atsan Abram. Kumain. Senator Kiko Abis Jr. Hey. Senator Isaac Artui. Hey. Senator Ricky Carl. Senator Sonse Edgar. Maing Senator Wilfred H. Edmund. Hey. Senator Bill E. Edward. Maing Senator Stevie K. Edwin. Senator Aurelio P. Joab. Hey. Senator Alfred Senatora. What about mine? Senator Denny L. Laban. Hey. Senator Edgar W. Liganet. Senator Candice Sualui. Hey, mine. Senator Miguel Mike Loyola. Senator Benjamin H. Ludwig. Senator Magari Miguel. What about mine, Clerk? Senator Erlin S. Movic. Senator Sheldon G. Nett. yet ngay mai Senator Norbert A. Pahrek. Senator Dionisio E. Simon. Hey. Senator Mr. I. Simina. Hey, mine. Senator Francisco Simram. Hey. Mr. Speaker. Ngay, Quorum, Mr. Speaker. kailangan Chief Clerk, kailangan ng senator ko sansal mag-trial sa bulman ko quorum. Amo na tayo ban katla, kapatola mo tayo la record and reflect may rail kan may siyang kat kapatro excuse siyang uya ko prunan mo. Pwede tayo sa bulman ko quorum, magmay ko preyo po yung kakulian tayo di o uya sa bulman tayo sa karatan. Kapyung mahalal sa karan misik o kapyung lap, ang kupuran anilap sa matay kauno code. Sa karatan wawlap, ang kupuran na raksoko, wawlap ang kupuran ni Shoko. Wawan ko sa pulmarlikan ko, nanalang ko, nang kaniyay ko. Waw tororo ang labalap kay Tikoros ng Balian Tiyak, Momotso government, national, state, o local government. Waw niki Kabinan Pohnpei, Honorable Stevenson Joseph. Waw niki Karyawan Kabina, Honorable Francisco Yohanes. Siyong kopong labalap, Honorable Nelson Joseph, o yung amusyong kopunggan koros. Wasaksit, wawan ko Vice Speaker Michael, Floor Leader Abram, o Honorable Senator kan koros. Pilmen wawan ki langilang samorokan, o loiso, seriso, so masakan. O langilang kan koros, antiyak, o momotso government ng Chamberwood. Men Pohnpei koros, Pohn kalapwat, Pohn tagapaypay kan, o nan way out kan maslikin Pohnpei.
record oimen pagik Thailand eupenen an huyakupur toror kapayut. Thailand ka kan katla mo Thailand pan pona che floor leader apram ka kalwai Thailand huyakupur. Kalangan speaker mau ejungol saratan kapeng ke poniawa wan kak paceng sabul memum na peitai dir nan wewe wasaksit ejungol wan kun kamu speaker wan kemelel vice speaker wan ke kampakabayan honorable senator kan koros sibil jungolen kuwa wan Israel kan me paceng jalan kalari ran maun kapeng wan men Pohnpei Rusia melel Israel kan me paceng jalan men KAPWARESOU kan mang speaker ni wow Imen pacung yata kemagudo peguk jalan suspend order of business. O coro kete apali nampe siak wano nan sama jal kalendar. Esansal kamagit yu miaya ro karyaman pe, pwede kamagit miya o karyaman pe miya, trail torok tiar o trail kat po nampe isak wano yay miscellaneous. Kamu pluralita. Kalangan speaker kasabali jungol siguran wow. Speaker esansal magjail Recengatar ciebene coror kapapak ranwat ime kareta pani recoror imen pajon yata kamagido peki jailen kak moiteng aisun totongkan nan ciebene coror kapapak wo jengkak rei kira lemau me pani titi nialemen wikwat sulai sektuau ria kitri sekpai Chan salamau kamagit me miaya sabul matai huyakupur toror wat dan kak rei kiran isak ran lemau o ni titi ni sulai isak tuau koros mautung kamagito masani yai Pwuhng masani show kamagit paitar o ime pan huyawi sabul matai huyakupur toror kapayu wat pan rei kiran lemau o pan ni titi ni alam sulai isak tuau paran kaunor ya ketrisak payu. Miete kawait nani retoror masalah raipan pona se floor leader. Kalangan speaker nuau imen beliau yata kamagudo pekik challenge suspend order of business o corok talapan item number 10 o issue. Riaman. Dan salamau kamagit me miye puegia miye yer karyaman pen kamagito. Try kat tepat patroyer pan number 10 o issue. Ansion kat kilon tepat rawalong kamumatan ko senat kan o pagkangkan sang senator kan. Bakoros sabul man gear te tungalan kiran sumau ang try kat lapil motay loy pan pona sa floor leader. Kalangan speaker nuau men beliau yata kamagudo pekik challenge kak coro kiti pan order of pete yo apali standing committee report. Chansal makamugit yu miaya Thailand. Torok tiang pan order of the day. Ye standing committee report. Pwede miya karyaman pan kamugito. Trail kat pan order of the day yo pan pona sa chief clerk. Standing committee reports ng basis line di sakpayo mepet Governor Communication ng basis line di sakpayo sang Southern Committee on Judiciary and Governmental Operations. Asan sa mo report word pan report ito sang committee JNCO. Pwede committee the chairman and JNCO as repatriang Thailand so what ang Thailand kumbal ma military Thailand kakwe open. Trail sa paler o kalangan dan kupur ko sang ni wewe pa na mag-trail tungalan ki vice chairman pan report karate pan pona se vice chairman and JNCO Senator Licanet kamu Kalangan kami Mr. Speaker kom kuburay patayang komin sang kapanranwat klak kay sagalap siyang ki ay tunga sa karatan wow Pwuhng kin komi Vice, Floor, Honorable Members, and Legislature, o irai ko me paten tayo me sang ranwat. Pilansyo o te wan ki korosmen Pohnpei kan me pepeyan
penkapesekan. Mr. Speaker, penkakulianti mele sublimum committee and chayan ko. Imen nasyo mawisit pada sublimum committee. O wiya ka magitiyo silent supplement kita. Standing committee report 70-24. Riaman. The Chancellor, Kamagit sang Vice Chairman and Jayan ko, Senator Licanet. Umia karyaman pe, koros mautung kamagito, masaniyay. Pwuhng masanisyo. Pweki paita, ramia masan pe, kami Senator Licanet. Speaker, kalangan kami niorolap imen bil langsung order peki memberen committee and bil yang ia sawas wasakan may so desire. Ari yet to Mr. Speaker. Standing Committee Report 70-24. Epidata Governor Communication 71-24. Met the bid nomination and Governor Honorable Joseph Pwuhng, Election Commissioner and Office and Usus. Pitata namini Alpino Kerman. Essential, Mr. Speaker, need to win assignment me patoyong committee. Committee au kiyong wasakan me committee kamelele me utang konong and Railan kak kawit committee. Then committee ang kak we are recommendation me rekamelele me utang konong legislature with and kak mangi o celebrate on pandemia. Nituan, Mr. Speaker, nituan supplementary rules of procedure na supplementary committee tola na uyapan karong-karongkan mesansal. Irail ko me umon committee, Public Affairs Officer Mr. Federico Irons, Executive Protocol Officer Mr. Denson David, o irail don totongkan in office and election office o kamseng kila melen nominee himself Mr. Albino Kerman the Luke and Matal Balap Kitri. Mr. Speaker, essential me karos irail ko me umon committee kawit ki committee irail kan me konong essential right resistor, right support. So them may dispute. Wawe kita ulul na mini-minute karos yang support o peki committee and utungata na mini me kapitalong sang office and governor. I-moment met committee tolang nan patoyong nan supplement executive meeting o wiya kawit mesansan dan imlan report with committee kawit ni medel pekin ni karakarak wow legislature with and kamanana standing committee report with nintu na kawit silent kak supplement kita nomination with imet kalangan kami speaker Kalangan Senator Licanet, Vice Chairman and Jayan ko. Vice Speaker, Michael. Masalar, masanapan report, ay paan po na sa kamakit mamiyak, tayo na ito masanapan, pwede kamiyak karyaman pa. Karos mautung kamakito, masaniyay, Pwuhng, masanisyo, kamakit paitar, tayo na ito masanapan report. Karos mautung tayo na sa buliman kita report, masaniyay, Pwuhng, masanisyo, kamagat paitar, o tayo sa pulman kita, standing committee report ng V6AH, laban Pwuhng, sang committee ang chayan ko. Ito report, Chief? Standing committee report ng V6AH Pwuhng, mapit, Governor Communication ng V6AH Pwuhng, sang Subcommittee Judiciary and Governmental Operations. Kalangan, essential may report wood, pilrupan report lang sang committee ang chayan ko. Pataypan po na si Vice Chairman and Chayan ko, Senator Licanet. Jadi kalangan kami, Mr. Speaker, kay Sapali at sa karatan, wow. Even isongan mo mota, men pekita.
Legislature with and supplement kita Standing Committee Report Masansad Standing Committee Report 71-24. Ariaman. Chancel mau kamagut memiayer, ho chancel memia karyaman ben kamaguto. Karus maudum kamaguto, masani ei, Pwuhng, masani show, kamagut poita. Pwuhng poita, ramia masal ben, kami Senator Likanet. Kalangan kami Speaker. Dame iban song tileu peki memberen pilkat sawas mas wasakan mesote side mai sote side mempeki kemalan bil yang ia kawewe. Mr. Speaker, Sansad me Standing Committee Report 71-24 ebitata supplement Governor Communication 28-24 met on nomination and Associate Judge of Pohnpei Supreme Court. Yay, Irene Albert, P. Albert. And kak chancel na Mr. Speaker, pengkak itawen mele supplementar kuson di supplementar rules of procedure me pitata karong-orong kan. Chancel, ime chancel na report. Karong-orong kan committee to ang lole. O songen ale kawait kan me committee kamele me utan. Konong and we are getting report what ye me sansan public hearing we are wita on mele rail ko me committee ka mele me anane kawait sang ye Office of Attorney General, Colonial Town Government, Micronesian Liquor Service, and the Chief Prosecutor. Ye rail ko me umon committee kawait committee irekan me sansan that report with. Di motomot Mr. Speaker on ya kawaitkan me sansan sang committee sansan me pisongon momot irai ko karus yang support nomination me pagkatato sang Governor Irene Philip. Yay met Mr. Speaker on ni recommendation imen kawait ki Medene imen kawait me executive committee we are here o committee kawait ki meten legislature with and supplement kita report with o bill ansi wote kamanala na minute. Motomot Speaker. Speaker. Kalangan Speaker ay tungal sa karanwaw sa pal. Ibagyan kak pulis sa palmamuya mo tungal na tay-tay nilang. Waunagin kami floor pambakabayan Honorable Senators Koros. Ikono yan kak waunagi Public Affairs Officer o Local Government Liaison Officer te Practitioner Liaison Officer o isang option ka na o Police Officer riyaman napatang tunto-taong kan ay tungaran mawan kaping payamaw. Ang tuon Pohnpei yun Mr. Speaker, Mr. Pika Salki ay tungal utut ang itita. Itita manit nasansal nan pukokan me tungalan ki nan resume kan me attach report. Palimainin ng kasambal po ikleto ka lang iralaut limaw and sabol material pasan ng kusunod ng Win Pohnpei and sila para uliroro ki pasan ng kusunod te tiyak katototokan uyuya katototokan esansal malimanit apilwarangke amen alinmar Win Pohnpei inasu katto hari 5 minit lang inana to apal para kan uyapan kopum jasongkan ibil kapungki titan liya manan yang choko apalisap Pwuhng Dragon Core Mother Nature di utampan chok mawi uyapan kasapasap uyapan apal pang kasapasap Pwuhng nono at Pohnpei ang aramasakan sang negara ba man Speaker ipag kita langga kadla terjunga demasan pan report Speaker. Kalangan Vice Speaker, magkupurin po na sama Senator Simlap. Kalangan Speaker. Muna iban badro ikapungki iran kawait kan masansal sang vice
Isya jungol sakaratan wau kapatapat. Angkak reflect nan record mo inay jungol rong mesyo tonok book presentation sang Vice Chairman and JNGO kasaleda me Associate Judge of Supreme Court. Abon sansal magtrail masani nominee manong Associate Judge of the Pohnpei Court tenur. Angkak reflect nan record po ay magkasyambal. Kalangan speaker. Kalangan Senator Simna. Miyete. Masin ben report kami mawar aiban tona sa kamagat yung mamayar kailan rutung ti masin ben report o miya karyaman pe paros mautung kamagito masani ay Pwuhng masani so kamagat paitar tayo rutung tier masin ben report isisa keu lebanyar isak payo paros mautung kailan sabulman kita report what masani ay Pwuhng masani so kamagat paitar og tay sapulman kita standing kami to report na baisisa keu le banyari isak payo ranwot pinsang kamitian chain Solar report ay ban bonus Point of privilege, Mr. Speaker. Makupure bonus ma Senator Louis Pakomal di mami ni Chair. Doktor Thailand komal miniteu sa Senator Louis tabang komal ma Kalangan, Mr.
Floor Leader. Kalangan Speaker Regional Secretary Wow Sabal ban Promuyo Honorable Members. Speaker Monay ban Bajula mo Kapware yan kak KAPWARESOU Israel John Dogan Executive kan mayang batang child. Misang ranwat o iban sa kita yay Coast Matilnim Honorable Tension David Mabuyaman Meninchian Shop and when Matilnim Pwuhng yay Mr. Pacharico Irons the Southern Net women pagdak challenge kayang ra ayaw labulabon. Speaker. Kailangan masalar sa Floor Leader. Ay bahan po na sa Vice Speaker. So, may kami man kapangalan Speaker kang kubra. Nanawan rin nat. Ulo, Southern Net, labalan lang yun ang kangan maran. Nanawan rin nat, ulo, ipakintitin, coalition win nat. Itaksin, correction ni Manuya. Kailangan Speaker. Speaker. Kailangan Vice Speaker. Kamu Senator Artui. Imin kapacaya nga siya. Officer Artui mabiliyang pajo ng kapan mabil katong kanot ki ikamela me pajo la Officer Joseph Artui na katong kanot ki kanugin showcase o yang agi yang isu sa pajoan at me pajo ko kay katki yang rai lobolo. Kailangan Floor Leader Vice o Senator Artui pwede point of privilege may sansaler ong rail mayang pateng child. Kailangan din pramail olo ko. Masalar point of privilege ay pampilyo po na sa Floor Leader. Kalangan Speaker implement Pwuhng Vice Speaker pwede kapungpong lama sansal. Iman nuaw yata kamagito pwede challenge kak choro kito yung apali ng pesak riyaw may unfinished business. Sansal kamagito o pwede miya karyaman pa ay Menpagitang challenge choro kiti o child Kadkadaur po ng pesak riyaw yung unfinished business o ibahan po na sa Chief Clerk. Legislature Resolution number V6AH Line a proposal for resolution determining and declaring that the seat within the 11th Pohnpei Legislature, which was recently held by the late Honorable Miguel Mike Loyola, is now vacant and hereby transmitting a notice thereof to the Governor and the relevant government officials for appropriate action as mandated in the Pohnpei Code for adoption. Kailangan Chief, muna tayo ba katla mo tayo ay menpagit tayo ng kumbal ma lepinanso tayo kumbal ma. Sa bulmatay Uya Kupur o ibahan po na sa Floor Leader Apram. Kalangan Speaker Regional Secretary Wow Sabal. Mang Speaker ni Wow iman pajon yata kamagito pwede maluwasan kak Uya Kuburki kamataan pekpek LR ng pesilisak silu laban niya luisak tayo ang adoption. Saan sa lang mga kamagit mamiya sa Floor Leader o pwede miya karyaman pa ibahan po na sa Koros Pwuhng kamagito masani ay Pwuhng masani so kamagit paitar. Miya masa na pa resolution silisak silu laban niya riyasak payo. Speaker. Kamu Floor Leader. Kalangan i-kamelem autoben kamataan pagpagwat siyan salang maupaan kurakan mayayin yoralap apaan apali ciantan seriu me pacuyor nan maluat yay waliapan winnet Ria pwede kaarape Pwuhng na magtiyal sa bulman kaya iman miyata kamagit elar ng pesilisak silur riyasak payon kak pagpag lang ni mun kalantaran ranwat. Yaman. Saan sa lang mga kamagit mamiya sa Floor Leader o pwede miya karyaman pa ibahan po na sa Koros Pwuhng kamagito masani ay Pwuhng masani so kamagit paitar elar ng pesilisak silu laban niya riyasak payo pahan kapantala nan Uya Kupuran ranwat. Miyat resolution masalar ay pamil po na sa Floor Leader.
Speaker men pajon kamagut challenge kak chorok tiyo pali nabe seklema mi nomination. Sansalamau kamaguti umiayar kailan torak dia ng basic limau kay katkatir po ng basic limau ye nomination o iban po na sa Chief Clerk. Recommendations for standing up to report ng basis sa client is mepet nomination of Mr. Albino Kerman to the post of Election Commissioner for Pohnpei State. Ang po na sa Vice Chairman and JNCO, Senator Liganet. Kalangan kami, Mr. Speaker. Tungkol sa karanwaw, tapal, Mr. Speaker, o honorable members. Ang siyumawag iset si men pagkitang karakarak recommendation may patupan Standing Committee Report 70-24 Legislature with supplement kita. Riyaman. Damba mo? 70. Sansalamau kamagut mamiya. Koros mautung kamaguto masani ye. Pwuhng masani show kamagut paitar o sansal magtaiman katiang nanusus melel o ngititon kabina metok Election Commissioner Mr. Kerman, Albino Kerman, when we are Election Commissioner. Taiban komal miniteu o ngusus o men patroan yang staff kan dan patroan besang tarabuan ngusus kan. Dahil sa pala, rona sa bulmatail uya kupur, o insansal sa bulmatail usus metok recommendation and committee, o nomination and Mr. Albino Kerman, when we have election commissioner, usus Asa Kisu o Eusho, met mawag dahil kamanatar Mr. Albino Kerman, when we are election commissioner. May I do nomination? Recommendations for standing committee report ng basis sa line is mepet nomination of Mrs. Irene Philip Albert to the post of Associate Judge of the Pohnpei Court of Land Tenure. Dan po na sa Vice Chairman and JNCO. Kalangan kami, Mr. Speaker. Bilsongan momoto men pagkita ni wow kawit me
The sanction and Standing Committee Report 71-24, Yeme Pitata Irene Philip, ang Associate Judge Court of Land Tenure, may pagkita dahil supplement. Karyaman. Saan salam mo kamagut mamie koros mo utung kamaguto macam ni Pwuhng macam ni show kamagut poitar o telban katyang na nusus o Miss Irene Philip Halbert when we are Associate Judge on Court of Land Tenure. Telban kombal miniteo tariao o taropoyan nusus kawan bil pas pasang. Tatok to usus metok Miss Irene Philip Albert when we are Associate Judge and Pohnpei Court of Land Tenure usus Asia Kishu A o Eusho na work trial bil kamalalar Miss Irene the Mrs. Irene Philip Albert when we are shown Kopong Court of Land Tenure. The nomination. Salam, Mr. Speaker. Masalah nomination ay ban po na sa floor leader. Kalangan Speaker, Jungol Sakaran Wow Sabal. Speaker, kumkubur ban yata kamaguto pag jalan ka kumalsang nanu yagubur. Sapal bane wasat burin sewas klokeu. Masansal mamiya kamagut yu jalan kumal tiyo sapal penakulok murin sewas ran muta. Moni ban po na sa kamaguto miya pakair. Main tami men beliau kapura yang ada wewe pernah mag-trial sa pulman kayo trial ban suit full suit kulak ko patrola apo nga pa Kalau bagang kawit yung speaker, monomutan po na sa motion of Chegang Kamalan sawat. tay komal Palangan. kamu Wewe niya kawit yung
dan sa pala nung nasa matay uya kupuro ipan po na sa floor leader. Kalangan Speaker Regional siguro nuaw. Speaker iman nuaw po ki ajal kawit penanan ay son komal ay ban withdraw jungal motionen jalan komal di bagaimana karya menon kak. Chan sana mau kamagat mayor o child kat nan uya kupur o child kat pan nomination. Speaker Ipan po na sa floor leader. motionen corok ti pan isa kuno ye miscellaneous. Chansal makamagat mayor o child torok tier o child kat po na basic kuno ye miscellaneous business. O ipan po na sa vice speaker. Kalangan speaker ay tungal sakaran wow sa pal opel sakaway kamoy o momotwit. Mr. Speaker, ay tungal ratoror ito ka lang sa puliman gabana men kay rumataytet April riyasak silur riyakat riyasak payo may itita sa pali Mr. Edmond, Miss Edmond ang contractor and Department of Public Safety. Mr. Speaker, essential may tito at uya makitin itita sa pali kaway din kamtin sa iyan ko ang kaway din legislature wat para lang kabana o kapuretan hintuan manaman may sa puliman ko. When ka kolpapolo malalay ang tatak nintuan kasantiyan pasan Mr. Speaker ibarawan sa kaway sa karay kamo mumoto at pagin emotion communication tuwa sa kwalula ba niya resok tayo and kiwag siyang info o asay ng kamtin sayan ko o sayan ko ang report kito ta akaway sa katiyarakta ka ng mumoto at non-special session kaya kamagatiyo man Speaker Karyaman. Chansala mo kamagat masansala sang vice speaker. Pagiyamia karyaman pan kamagito ay pan po na siya. Koros mo utung kamagito masani ay Pwuhng masani so kamagat paitar o nituan kawait mamia communication taba mo vice speaker. Communication sang kabina communication na betuay sa kwalu lam niyari sa payo may assign ng info and ut assign ng committee and chayan ko hoy men patungan ng committee and chayan ko nituan ruwasyo rentaulan ang tatak o nanti ang apaliyatan ng special session 1 miyatay retoror kamuy Senator Simon. Speaker kalangan ng kompromi kongkatun ko bro ay tungal sa kalang kibuni wow ang kalpatral sa pimamoy me tiang yer me sa ranwat nan malwat ay tungal wow sa komi vice speaker floor leader and the senator and chorus speaker ay sukset ay men patuan pagi ni karkarat po isma kayo konangan wiya sa karadang kaping wat diken dugan kitarilang pagi ime most senior ang delegation ng Wingkiti. Ang kakuya sa pulmat kabing pang kupuran walwat pagi paitan tatag mapit olor Wingkiti dukan matawla palat. Kata even patuan torta tong dukan kita rela pun kak kulianti. Sok soto Wingkiti o wiya sa karadang kaping wat du. Kailangan Senator Simon esansal nomination riyaw try kamanataran mut o ipan po na siya uliyaban kitri mamia. Kalangan Speaker kalangan Senator Simon Mr. Speaker kamkubra payan gak pata delegation in kitri melelwan kitri o pausa sa volume o an tonway artungal kapang amawa ay tungal sakar sapal and bilkak puli sa pulmang yung tungal mapitay ten nilang o embil sakar sapal pan kubrom floor kamba kabayan honorable senators chorus. Maing Speaker, ibarawan bolianti delegation ng Wingkiti o paki tau pausa at tungal kaping kalangan poyagi poitan usus mesan salangaman olonway yoy lukan matawla balap ke honorable former Senator Albino Carmen and kakawali Pwuhng Sus. Essential mo Pwuhng kasambali o Mr. Speaker. Pwagi yayi makalwalong
totongkan koros na kusun na takan na ye kitailwat kabna ari ye ban totongkan kamelele me niya trail kat kitarus utut ananakan maban niya sang palwo akyalimbil kap kat kiyang katina pa wen kak kamaulo ye ban totong esansal me office labuo tun totok Silimanda ye election commissioner o pinakapriyaman maban awali nan magmagit kanar nusus manjagak kubrata tama bangak sawasa office wo wengak magituwi sansal meranwat murin sawas kay bang kalogi chontan sir o usus en kakapol ma wegi kay mangi ni uya banusus ngabel sapung abil koy lautang government en Pohnpei kareta walianti delegation ng gedi tonwen gedi pagi sawas kawai usang napalkan koros mapan sawas utuma tatotokan election office agdalang kak tonwar panang o awaliata ani modamot sakar mesik ay tungal sakaratan ban itermet nuwa man speaker floor o kampakabayan honorable senators koros o Pohnpei area. Kalangan Vice Speaker, Tuan Mulian Tier Delegation in Kitri, Pauya Sakaratan, Pwuhng, Kalangan in Kupramain, Miete, Sakaratan, Pwuhng, Edward. Kalangan Speaker. Speaker, kung kupura mo na ibang pacho ay chungal sekarang wow kay poni yang kakpacha yang sapul mong nagong pachikta. Ay chungal wow bang kupura mo Speaker, mga vice floor, honorable members kan. Kaya kan yang pacha yang kupura ng rawat, jangan agak sama macam ista. Speaker, kung kucing kupura bo yung isong yan kakuya Pwuhng watch. Wagi esansal mamie, pinakapong kolon yaman biliyang. Cuma lang kita kupur sang mall watch hong walang kapong isa kuyen gaksong ulian melel pinakap manage kupur bagi di manage pil kapong konoch kaluwo ye inana to ari imen sagara melel ulian benu rangkacim kupur yen song ulian ra o melel delegation kolonia o ya chungol kapong bang front mall watch Wagu kupur mesan saler o mone bangkai menen san salce me sabanana ane sapul mai lucu kawait onglan melit totok makupur mai keckiang tenagap manage tenana to kupur speaker imenen san salce ay chungol Pwuhng ang pang kupur mall watch ong sapul mai totok mesan sal kalangan Speaker Kalangan Senator Edward, kamu Vice Speaker. Kalangan Speaker, kamu kupura. Megot may man patungan sa karkinan ratoror. Esansal ranwat man Speaker, magkataiban taulanan kasaraw. Murin kalakaisak, kalakayo patola. Mapit, patutan, aman waliyapan winat, the late Honorable Michael Mike Layola. Nanratoror ang sawot po wipokon paypayan radio ay pilmel luka wipokon ang ni murin sawasan ranwat magatin kasarawi mapanuyawi irailakan makakpatong kasarawi ibatawan luka ang mapansa to kakayang aren kakpayan radio kilpaki lawlaw ang kaway pagsalang kakamurala all kasambal all on way pilipil me katayban patoyang katiyang o kasarawi mo rin sa wasarano. Iuya ke pakair and look, o pakair ang kambasa ang way po kan. Kalangan man Speaker. Kalangan Vice Speaker, Tuan Mulian Tier 11 Legislature, o kapese ang way po ko no piluka, o kasarawin, the late Senator Michael Mike Loyola mo rin sa wasarano. Kalangan ko po rin. Miyadre pakair tay retoror sang Senator Taken. Senator Ned, kawatan ng limang kapan. Kalangan kami Speaker. Muna ipatroy men patrawan pa kita kayo tunggal sakaratan wawan patrang lapayapakan metrianger kuekianso.
Eitungal lire toror riakis. Eitungal irakayu Willianti kamanaman and maluet mepit ititan kapinao karyan kapina ong state public auditor o director in campaign Roshan Mao makaula irakaular ni alam mo o kapangang koros mepateng kasarawo apne melel Pwuhng kasapal kapangong maluet ke maluet katen utong ititan pida pilipilen kapina kayo kapina karyao ira kayo mo ira karyao tungal salang wen surunok mau o meban pit kamatan Legislature Resolution number 611 ya risak payo tungal salanga lite mapang kapatala ong iman kalandermet mayay ay men patrawan uyata kamakit and kapandala ong uyalamalamin lakap where maban pit vacancy and late Senator Mike Loyola ay tungal wewe kispong Chief Clerk ay men patrawan uyata kamakit and kapandalang uyalamalamin lakap maay hipagkakaryaman. May nansawad ka tayo dispose kamagito o tayo mimina ni retroror o ipatawan man kapantala o morin sa wasin ranwat. Kamkupura, magkatayo po yung motion mi ayar o tayo latras morin sa waswat. Tayo suka uya motion riya o nga magkatiyo ansyaw tayo kasi. Riya kamkupura. And kak kapantala o morin sa waswat and stand tama biya. Speaker. Ay, Pak Speaker. Kalangan Speaker, main me sansal nan men kawit kan. Eka kuya motion no makate katlaw kati wimung kalantar murin sawas. An sawat suatu usang tega kuya po motion no alalta me bangka pantalang murin kalantaran ranut. Nawe rangut te bang prong atras murin sawas. Kalangan Speaker. Speaker. Mi ada Senator Net. Motion ka kuya niyan sumutay ba masa ni morin sa wasin rangut. Hey. Esansal magtay la treasure kamagito tayo kamagitlangar morin kalantaran rangut. Nan komal. Hey. Kalangan Speaker. Kalangan yang amoy obisir kan o senator kan. Ngay men kolokol kupura trail and kolokol yang sar and sapel material ketian morin sawasan ranwat o sodramen targi usangan ni ren legislature up state funeral lote ma ye tungalan mo ak paramay mai ko paramay ma pisapaki trailen bil mama sani ren legislature morin sawasan ranwat nan kasaraw ko state funeral yung magtayabang kadiyang lalamarin sa wasan ranwat Pena itungal kalemo. Speaker, kam kubure. Ye sama Senator Net. Iben kataman yang tayo magtayo miminan uya kubur ansawat. O nakter kombal miniteo. Tayo kombal miniteo.
Floor leader. Kalangan Speaker, Serenwau Sabal Speaker, Honorable Members, bagi acal sobai ay so kesampalai di bahan pegak jalan kak komal sang nan uya kupur, kupur penak lakeu murni sawais. Kalangan o chanceler me kamagat yumiyak jalan komal di sana uya kupur o sapal penak lakeu murni sawas ranwat. Kalangan koros me utung kamagato masani yai Pwuhng masani cho kamagat paita jail komal dia o ban sapal penak lakeu. Saya ban sapal penak ranwat lakeu. Kalangan.